Dobrodošli na Skrivene klasike. Danas imam za vas priču za koju nikad ne znaš da li su se baš tako desile ili su malo ukrašne. Ali znam jedno, svaka dobra priča ima zrno istine. Ovo je priča o harmonici, kafi i sudbini, o tome kako je jedan mladić sa područja Srbije završio u Parizu 1974. godine i kako jedna šalica kafe promijenila njegov život zauvijek. Ako vas je ova priča dotaknula, pretplatite se. Također napišite u komentaru znate li vi neku priču iz prošlih dana koja je povezivala ljubav i glazbu. Miloš, 24 godine, harmonikaš iz Srbije. Imao je talent, to su svi govorili. Harmonika mu je bila kao produžetak duše. Mogao je svirati sve, od starogradskih pjesmi do modernih hitova. Te godine je dobio poziv da ode u Pariz sa grupom. Plan je bio jednostavan, svirati po kafanama za naše ljude, zaraditi neke pare, možda i ostati duže ako se pokaže prilika. Ali kako to već biva s našim planovima? Grupa se raspala čim su stigli u Pariz. Petar, basista, se razbolio. Ispostavilo se da je astma. Pariški smog mu nije odgovarao. Jovan je našao posao u Citroenovoj tvornici, dobra plaća, sigurnost. A Marko se zaljubio u curu, koja je radila u pekari na Montmartreu. Za 3 dana Miloš se našao sam sa harmonikom i sa jako malo novaca u džepu. Našao je smještaj u podrumu kod čovjeka podrijetlom iz Cetinja. Čovjeka koji je došao u Pariz 50. godina i nikad se nije vratio. Rajko je imao malu radnju di je popravljao satove, a podrum je izdao našima koji su došli bez plana i malim budžetom. Slušaj, momče, rekao mu je Rajko prvog dana, Pariz nije Beograd. Ovdje moraš biti pametan i uporan, a bome trebaš imati i sreće. Vidi, ova harmonika je tvoj alat, ali ovdje ljudi neće da ti bacaju novce u šešir jer si dobar. Moraš da nađeš gdje da sviraš i kome da sviraš. Miloš je počeo svirati na ulicama, metro stanice, parkovi, uglovi gdje su se skupljali turisti, ali bila je zima. Kiša je padala skoro svaki dan, a harmonika ne zvuči isto kad je vlažna. Zarađivao je jedva za kruh i sir, ponekad ni to. 17. februar, datum koji Miloš nikad neće zaboraviti. Tog dana kiša je padala kao iz kabla. Stao je ispred jednog elegantnog kafića na lokaciji koju ja ni sam ne znam izgovoriti. Vidio je mušterije kroz staklo, toplinu, komfor. Možda, pomislio je, mogu da uđem da se osutušim. Možda će me pustiti da sviram jednu pjesmu. Kad je ušao u kafanu, konobar sa grubim francuskim glasom mu je nešto odmah dobacio. Konobar ga je htio izbaciti odmah. Miloš je bio mokar do kože, jakna mu je bila pocijepana, a harmonika stara i već pomalo
istrošena. Nije odgovarao tom elegantnom ambijentu, ali upravo tada jedna žena na francuskom je rekla da ostanem. Glas je došao od stola pokraj prozora. Žena od možda 50 godina, elegantno obučena u crn kostim, sa bisernim ogrlicama. Kosa joj je bila savršeno sređena, a oči su bile velike, tamne i tužne na neki strani način. Sjedite, molim vas. Želim da naručim kavu za vas. Miloš je bio šokiran. Ko je bila ta žena? I što je još čudnije, govorila je naš jezik, ali sa lošim francuskim naglaskom. Hvala vam, ali odakle znate? Čula sam da ste rekli par riječi, pa mi se učinilo da ste sa područja Balkana. Bila je to Marguerite Dubois. Kako je saznao kasnije vlasnica tog kafića i još 3 u Parizu? Ali u tom trenutku bila je samo misteriozna žena koja je znala slabo njegov jezik. Moj pokojni muž je bio iz vaših krajeva, rekla mu je dok su sjedili za stolom. Poznavao je vaše pjesme, svirao je gitaru i pjevao mi vaše lijepe pjesme. A onda mu je ispričala priču koja mu je slomila srce. Zvao se Stefan Marković. Bio je iz Srbije, kao vi. Došao je u Pariz 30-ih godina, mlad, talentiran, pun snova. Zaljubila sam se u njega. Nije pjevao, ali svirao je jako lijepo gitaru i harmoniku. Vjenčali su se. Imali su kćerku Silviju. Bili su sretni, ali onda mu se majka razboljela. Moram da idem, rekao je. Ne mogu da ostanem kad znam da mi je majka bolesna. Vratio se u Srbiju i brinuo o majci da i noć. Njegova ljubav prema porodici bila je ogromna, ali bolest je bila neumoljiva. Jednog hladnog jutra, dok je sjedio kraj njenog kreveta i svirao tiho gitaru, majka je mirno zaspala. Stefan je plakao, ali je osjećao olakšanje, što je više ne pati. Nekoliko dana kasnije, njegova vlastita snaga počela je da ga napušta. Srce mu nije izdržalo svu bol i tugu. Imao je i sam velikih problema sa srcem. Bio je srčani bolesnik. Umro je tiho, u svojoj sobi, s gitarom kraj sebe, slušajući tihe melodije koje je toliko volio. Njegova kćerka Silvija i supruga su ga oplakali, ali sjećanje na njegove pjesme i ljubav koju je nosio u srcu ostalo je zauvijek s njima. Marguerite je završila priču, a suze su joj tekle niz lice. Možete li vi da svirate neku od pjesama koje je moj pokojni muž volio? Miloš je tiho izvukao harmoniku u tom elegantnom pariškom kafiću između porculanskih šolja i šaputanja na francuskom. Podigao je harmoniku i počeo svirati. Prvo tiho, oprezno, a onda sve glasnije, sve srčanije, razgovor u kafiću se postepeno stišavao. Ljudi su se okretali. Marguerite je zatvorila oči, ruke joj je drhtale. Kad je Miloš završio, nastala je tišina.
A onda su počeli pljeskati prvo Margerite, onda ostali gosti, čak i konobar koji ga je htio izbaciti sijac. A onda je rekla nešto što je promijenilo Milošev život. Trebam da vam kažem nešto. Ja sam vlasnica ovog kafića i imam prijedlog za vas. Margeriti je ponudila Milošu posao da svira u njezinom kafiću svake srijede i petka navečer. Plaća je bila skoro 6 puta veća od onoga što je mogao zaraditi na ulici. Ali s jednim uslovom, rekla je, morate svirati i naše stare pjesme, pjesme koje je Stefan volio. Miloš je svirao u tom kafiću 3 godine. Naučio je francuski, oženio se devojkom koju je upoznao na jednom od svojih nastupa i na kraju otvorio svoju muzičku školu i kafanu. Ali svake srijede je dolazio kod Marguerite. Svirao je stare narodne pjesme, a ona je sjedila za svojim stolom i zatvarala oči, vraćajući se u vrijeme kad je bila mlada i kad je ljubila svoga voljenog čovjeka. Kad je Marguerite umrla, u testamentu je ostavila Milošu jednu prekrasno očuvanu harmoniku sa porukom. Za Miloša od Marguerite. Možda je istina, možda nije. Ali jedna stvar je sigurna. Ponekad jedna šolja kave može promijeniti 2 života zauvijek. Kako i naš kanal voli dijeliti lijepe melodije i glazbu koja dira srce, ne možemo ovu priču završiti bez glazbenog trenutka. Pripremio sam za vas nekoliko nježnih melodija na harmonici. Poslušajte ih i dopustite da vas glazba nježno ponese.